Reka amakuru yacu tuyakomereze hano mu gihugu cy'u Rwanda mu karere ka Musanze. Kuri uyu wa kabiri abaturage bo mu murenge wa Musanze batunguwe no gusanga abagabo babiri basangiraga inzoga ejo ku wa mbere, umwe ari mu mugozi yimanitse yapfuye mu giti cyari kiri hafi ya kano kabari, niho bamusanze yiyahuye, dore yuko uwo barimo banwana inzoga bamusanze mu nzu iwiwe yanyweye umuti wica udukoko, dore yuko bamutabaye atarapfa bahise bamujyana kwa muganga byihutirwa kugira ngo ataza kuhasiga ubuzima. Mu karere ka Rwamagana ku iki cyumweru mu murenge wa Musha, umusore uri mu kigero cy'imyaka 19 y'amavuko yarohamye mu kiyaga cya Muhazi ahita yitaba Imana, aho uyu musore yari avuye mu mujyi wa Kigali aje gusura nyirarume hano mu karere ka Rwamagana, ajya gusura Muhazi, bivuze ngo yari arimo atembera anaryoshya, arangije arohama mwa kino kiyaga cya Muhazi ahita haburira ubuzima. Abaturage bavuga yuko iki kiyaga kimaze gupfiramo abantu babiri mu cyumweru kimwe. Ibi byarishije abanyarwanda benshi, abandi batangira kwifata ku munwa, amarira n'agahinda. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Musanze. Mu karere ka Musanze kuri uyu wa kabiri abaturage bo mu murenge wa Musanze batunguwe no gusanga abagabo babiri basangiraga inzoga ejo ku wa mbere, umwe ari mu mugozi yapfuye mu giti kiri aho hafi y'akabari, undi bamusanze mu rugo iwiwe yanyweye umuti wica udukoko, bamutabara agiye kuhasiga ubuzima, bahise bamwirukankana kwa muganga kugira ngo ataza kuhaburira ubuzima. Kugeza izi saha ari gukurikiranwa n'abaganga b'inzobere kugira ngo ataza kuhaburira ubuzima. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa, bavuga yuko ibi binyobwa banyoye byari birimo uburozi cyangwa byari bihumanye. Mu karere ka Rwamagana ku iki cyumweru mu murenge wa Musha, umusore uri mu kigero cy'imyaka 19 y'amavuko yaje koga mu kiyaga cya Muhazi birangira haburiye ubuzima, ubwo yaje mwa kino kiyaga cya Muhazi akarengerwa ndetse akitaba Imana, aho uyu musore yaraturutse mu mujyi wa Kigali aje gusura nyirarume hano mu karere ka Rwamagana, akagerageza kujya Muhazi agiye koga agiye kuryoshya, birangira arohamye mu iki cyuzi cya Muhazi ahita haburira ubuzima. Abaturage bavuga yuko iki cyuzi cya Muhazi giherereye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Musha hamaze gupfiramo abantu babiri mu cyumweru kimwe, aho bamwe bafite agahinda abandi bafite amarira. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Abaturage bahaye ikinyamakuru Kidasamura TV Rwanda bavuze yuko uyu musore yaraturutse mu mujyi wa Kigali, ubwo yari yaragiye mu mujyi wa Kigali agiye gupagasa, yari abonye udufaranga, arangije ageze hano iwabo apanga uburyo ki yaryoshya agasohoka akajya kurya ano mafaranga ndetse akayarya areba amazi. Nibwo kugera hano Muhazi agerageza koga arohama mwa kino kiyaga ahita yitaba Imana, nawe yakoreye apfuye atayariye. Uyu musore yakoraga akazi ko mu rugo ariko yahembwaga amafaranga menshi, ibihumbi 85 by'amafaranga y'u Rwanda. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Umwaka mushya muhire, Imana ibahereza umugisha, ubuzima buzira umuze. Ndabakunda cyane kandi mpora mbasabira imigisha ku Mana. Imana ikomeze bandindire kandi bandebere icyoroshye. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Ciao ciao, amakuru nakagaruka.